fela re sheba action me diketso tsa o di bua ho feta se wena o se buang ka molomo wa hao. Jwale ke qetile ke tla ho bana ba neng ba phelang hantle, batswadi ba bona ba phelang hantle. Ke re ho bona ba na le monyetla wa ho sheba hore batswadi ba sebeleditswe keng, hore batswadi ba bona ba be betere. Mara ba qetile ba ntse ba e bona ntho eno, ba decidile ho etsa e opposite. Mara ba na le monyetla wa ho bona dintho tse sebeletsang batswadi ba bona, mara ba decide ho etsa eng opposite. Ene bazalwane ke le jwetsa nnete, wa tseba batho ba batsho, wa tseba ntate ne ke nwa jwala ebile ho nwa ne ke le letahwa nna flat, ke ne ke le letahwa mara ke sa rate jwala. Ne ke le motho wa bakgotsi, ke nweswa jwala ke bakgotsi. Ke hopola ka tsatsi le mokgotsi wa ka e mong ha ntse ke kganna di-taxi Botshabelo, mokgotsi e mong wa ka a re lo shapa batho, be ke nka molamu wa ka re kena ka koloing, a ba senya ka ho repote Manchu Inn. He ra nwa man Manchu Inn moo kanti ke tla fela wa re fi ke qetetse ha ntsa a lwana ke ba bona lerotho tjena, ke ba shebile ke bona ka re diriti ke tawe flat, ke bona ka re ke diriti, ke sa ba bone hantle, ke bona ba lwana nte bomme ke a rera moruti wa mona sentse le a rera, ke bona le lesira sore ho rerwa tjena mona e sentse le thero. Haeba le emetse jobo a ngwapa e sentse e le thero. No re mona re a ke a rera e sentse ke qedile molaetsa mona ka nnete ke pahle le ipe hantle baeti ba ka. Smilang bagaetsho mona ha re batle batho ba tshwereng ke depression ba imetsweng, no ha re sebetse ka mathata mona, no ha re sebetse. Now ke ne ke nwa haholo but ke sa rate jwala and ne ke sa nwe consistently, so no ne ke nwa nako eo mara ne ke nwa bo lights off yena lona batho ba batsho, wa bona yena ya lona batho ba batsho ya ho nwa o fihlele o jaifa ka dikgopo o fufuletswe, wa bona ne ke etsa ntho tseno le nna. So mare ntho e ntlediseng jwala mpotse keng bo buti ba ka e leng bo malome ba ka, because ne ke hodisitswe ke bo malome mare ke ba bitsa bo buti ba ka. E ne ra ba fihla hae ba tsamaya ka dikoloi dikoloi tsa di-Peugeot di ntse di le fashioneng, ha o tsamaya ka Peugeot o no tsamaya ka the best car. E ne re bo buti ba ka ba emisa dikoloi tsa bona, ba tsamaya ka dikoloi tsa bona, ntatemoholo wa ka ona breka ka bona ati ngonyana ba maba a hweletse moahisane ento nantsika ngonyana ba maba le nkgono wa ka ikgantsha ka barra ba hae ke ba ngonyana ba maba le di-cousin tsa ka tsa Bloemfontein ne di rata ho ya hae, bo buti Ruben, bo buti Mthutuzeli ba ne ba rata ho ya hae, bo buti Joseph ba tla ka dikoloi tsa bona, ba tsamaya ka dikoloi tsa di-microbus bojisha ke banwa jwala ba futsaneha ba sotleha ke ba shebile tjena. Strata se ba destroyileng ke ile ka sephaphita tjena ngwana ko kgane ka tsamaya lona le hana le ntse le bona batswadi ba lona ba wetse mona ba feitse mona o ya straight nthong yona eno e ba dileng. So that is why but how about we are not going to survive next, we are not going to survive altogether, we are not going to survive. Engwe ne ke ba botsa hape batjha ba ka ke le batla ho nyalwa because Seleke o ile ba botsa hore ba batlang lenyalo ke ba betsa melodi le medietse nqala ho bana ntho jwang, a ba botsa le ka step itsa fihla stepong jwale ba hweletsa lo feta ka utla ke tshwere ke stress. Jwale ke re ho bona here is the problem. Now basadi ba na le ntho so especially bana wetse mongwe mo jwetse
So ke re ho bona basadi ba etsa so ene la etsa le lona bo usbaka ba etsa so ka kelelong ya hae wa imagine ke batla motho a tlo hlokomelang ke batla motho a nang le tjhelete gore ke batla motho a eng ha qetile ka mantswe mang o batla motho ya mona ne ba batla batho ba kae ba mona but ha qetile the same person yena ona le switch se rasang gore ke sa makula ne ema ra le kopa hla ka di switch tsa makula di a rasa ntho tsa lona te suko motho tuma ba hambe re tenwa ke tsona tse o ke utla switch se reng ha o se bula se tletse ka kere ke khwash a me ema hle ka boikokobetso bohle mme wa ka nnete ona le switch tse bitswang fisherman di quiet a di etse mofirifiro ntse o etsa wena now ke re ho basadi ke re ho bomme ho batho ba bomme ke re ho batjha ke re here is the problem but ba na le the concept ya hore batla mofuto itseng wa monna ne monna boemong bo itseng mara o qetile bophelo ba ha wena ha o butlisi mo ha o butlisi leveleng eo ha o butlisi kae leveleng eo because there is no way o ka bang o ba tsana ha ke soka ke bona ntweng dis ya basadi ba batho ba batho nna ke tsebeng ka le etsa e ka re nka le tshwara ke le a ke tseng o botse motho o se o na le kae 30 years kapa ke na le 35 years o na le driver's license o tswa go kganna 35 wena ke lolong ya ha o tlo re tlo o na le hore o tla nyalwa ke o tla reka koloi it doesn't come to any hore ka tsatsi le o tla reka koloi kapa ha e tleta ba hore ka tsatsi le o tla nyalwa ke monna ya nang le dikoloi 35 abuti wa ka o na le bokae nao ke na le 35 o tseba go gana o etsitse ke re ke tlo e dira raedi o ntse tlo e dira no mina no guys we don't take maphelo a rona serious ha re elevate maphelo a rona ke a ba jwetsa bana ba ka ke re bana ba ka just the useless or e be le tlo dreama ka banna ba boemong bo itse batho wena o sanke bophelo ba o butlise moo ha qetile ke re difounung tsa lona le ka etsa di-short course business management di bitse computer computer studies le ka di etsa so that ha o kopana le rona ntate nkile ka utlwana le motho e motjhe bese ke bua tsa ka ditaba jwale a le teng a ntšhaketse ka tlong a le teng ka tlong ke nka BMW bike ya ka ke isa BM ha ke fika BM ba re Dr. November ka se kgone ho fa bike e nngwe ya rona because ha o isa bike mo ba o fa e nngwe yo tlo tsamayang ka yona solanka ba o kadima so ba re hona ke tlise kole ya bike ya ka late servicing so ba ka se kgone ho nkadima bike and then ke bo 25 ba re because bike tsa bona ha di robaletse so ha bana chance and ha ba tlo kgona le mpha driver re mfeletsang because o so le late botšisang a ke tsebo requesta le nna a ke tsebo requesta le no a ke tsebo requesta di-taxi nna a ke tsebo requesta ke re ke na le koloi tse ngata ke tla be ke requesta ke a hlaki ke requestelang because ntho e ke etsang fela if ke batla taxi ke emela taxi ke kene taxi ba tseba seleke ke kalama taxi nna a ke request ke ema stratong le ha ka mane ke na le tla tsamaya ka maoto ke lo ema taxi ke emele taxi e tlang North Richmond ke kena ka re taxi ke lo thewa tropong ke kalame taxi e tlang phase 6 ke a etsa a ke request a ke tsebo request now and el ka sentse ke sita bona a ke tsebo request because a ke na le baka la ho request a ke na le lona ba tsana na re bue nnete ke na le baka la ho request a le kgonang a se ka la kwata no se ka la kwata nna ke a bona le a change jwale ha ke na le baka la ho request ba tsanwang now and then
So ho na le motho ka tlong o dutse o teng ho na le dikoloi tse 6 tse emeng ka pela ntlo 6 tse bokae tse 7 ke na le motho teng ka tlong ke na le koloi tse 7 tse emeng ka pela ntlo ya ka ke a ke tla ka maoto from BMW ke tswa ke lo jeka mona di-taxi e Hlambensvlei tse ding di tla di tletse ke a ke tsamaya ka maoto ya tjena ha ke tsebe requesta ke ya toropong ka maoto ho na le ausi ka tlong botsisha why sa ithuti ho kganna because o tseba ho kganna o hloke le ro ithuta ka koloi ya ho na le dikoloi tsa driving school o sokolang ho na le dikoloi tsa driving school ha o hloke koloi ya hao kwetile so we if Mndima sa re thusa guys wa bona poverty ya rona batho ba batho engwe etswa ke dikelelo that's all bofutsana bo re dilana le bona ka re dikelelo ka ra dikereke buetswa ke dikelelo fela re shapwa ke dikelelo tsa rona ha ya bobedi ke molaetsa wa letsatsi o wa 20 minutes ya bobedi ke what's man the modimo operator jwang ba tsona mpale Genesis 20 I mean Deuteronomy 28 Hiole lemini yenkulu leku hiole lemini yenkulu leku ifikile monyo Genesis kanke re tsetse rena ba tshwana le bothata ba tšhelete mpele pulpiti mona ba tshwana le ditšhelete ke ba mama tshwana le bothata ba tšhelete ha le sa phamisa matsoho Basalana ha ka ra le phamisa matsoho Basalane wa bona ha ke ka re bana le bothata ba tšhelete bo sa phamisi o tshore wena na le tšhelete le ke tlo e batla hey Konke le fe secret ka speed Genesis 27 I mean 28 I in Genesis Deuteronomy 28 Ere 28 verse 1 Ere haiba o mamela lentswe la morena modimo wa hao ka hloko ne o hlokomela ho phetha melao yohle ya hae e o ko laelang yona ka jeno morena modimo wa hao o tla o phamisa ho feta ditjhaba tsohle tsa lefatshe mahlonolo ana ohle e tla ba a hao a o aparele hobane o tla be o mamela lentswe la morena modimo wa hao ne now let's check ke kopa bo brother ba tla kwana o mamele o tla hlonolofatswa masimong o tla hlonolofatswa motseng ke motse o tlo motse tla hlonolofatswa motseng o hlonolofatswe masimong ke masimo and then bana ba hao ba tla hlonolofatswa bana ba kae tlo sister tlo bana ba ka hleng ke bana ba hao ba tla hlonolofatswa ne ditholwana tsa naha ya heno le tswala ya dikgomo tsa hao ditholwana le tswala ona sa tsubai na sa tsubai ona sa khutletsa pe di sigarete mara ke mo rapelletse ke mo delivery le bona o motla hape jwang amen hai o ntenne hle now sirutu sa hao ke verse number 5 sirutu sa hao ke man sirutu o ndiphile tloman sirutu ke sirutu se tla hlonolofatswa sejana sa hao se tla hlonolofatswa se o dubelang hlabang ho sona ke kopa le bone ntho ena ba tsona
o tla hlonolofatswa ha o kena hlonolofatso ha etswa a utsa ka ke tlo o thusa le mama ne ke tlo le thusa ka speed a ke tlo nka nako e telele a utlwa maiskate now here is the thing bazalwane wena o teng mo ditlhonolofatsong tsena wena o teng Bible e re wena o teng kapa modimo o bua ka gore o tla o hlonolofatsa dintho tsena o tla hlonolofatsa eng bua bazalwane buang le nna o tla hlonolofatsa eng dintho tsena ne ha o the le wena you will be a part now ke batla go bontsha gore modimo o operate jwang and why re na le mathata a tšhelete and why re tlo dula re na le mathata a tšhelete when o tshwere tšhelete modimo ha protect wena automatically ba sa protecta tšhelete that is why ntate modimo a di ha re bua ka di-blessings di-blessings ntate modimo di breakile down a re ke tla hlonolofatsa 1 2 3 wa dimension gore o tla hlonolofatsa eng le eng le eng le eng le eng le eng ya utlwana ntho ke tlhalosang ka tsona modimo di breaker down now mpale Psalm 91 Psalm 91 ke le bona gore tatsi nena ke moruti ya re ranka speed tjena go sommone ha ya go sommone ha ke sommone ha e sale ke phela Psalm 91 verse 1 Psalm 91 verse 1. Ya phelang tshireletsong ya hodimodimo. ya phelang tshireletsong ya hodimodimo Ya ahileng moriting wa ya matla wohle. ya ahileng moriti wa ya matla hohle O re ho morena, o re ho morena o se tshabelo saka le qhoboshiane ya ka. Modimo wa ka eo ke mo tshepang. modimo wa ka eo ke mo tshepang Verse 3. Ke yena ya tla o tshwasolla le rabeng la setsumi. Le lefung le timetsang la sewa. Verse 4. O tla o kwaela ka masiba a o tla hae. kwaela ka masiba a hae O tshabele tlasa mapheo a hae. Botshepehi ba hae ke thebe le thejana. Verse 5. O keke wa tshaba ditshosa tsa bosiu kapa metso e bebang motshehare. bana ka mpolelle ka sekgowa Psalms 91 verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. a re ya tata mo re kopa re balle Bible ngwanaka se ka tlo re potla se ka tlo re kgotlopha ka English mo o tsebe rona re bana ba reng ha o bua English tshwantse re nne re digest ntho ngwe le ngwe qeta o bua re nne re nahana Verse 1. Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare we'll find what rest rest in the shadow of the Almighty. This I declare Eh. about the Lord. Eh. He alone is my refuge, my place of safety. Eh. He is my God. okay my place of safety Mau mona ho bua ka protection ho Psalm 91 protection ena e kinyeleditse dintho tse kapa jwale se kinyeleditse wena as a person di kae why di sa ngolwang why a sa re ya tlang le dintho tsa hae kaofela ke tla di sireletsa e re wena ke tla sireletsa wena ya mathetseng se ho nna wena ha hona mo modimo a sireletsang dintho tsa o sireletsa wena confused you are not confused le tla nkutlana go ntse tsamaya timang wireless eno here is the problem bazalwane there's a special protection for wena again there's a special protection for dintho tsa hao there's a special protection for wena but again there's a special protection for him
for dintho tsa hao. Now, ke tlo bolela hore some of you, lona le ba protected. You are protected well. But the reason why you tjhelete tsa hao di tsamaya se a tsebe di ya kae, it is because when you are protected, you automatically o so nahana wena because we're not protected, automatically dintho tsa hao di protected. Now le ikare ho ba le light no. Ho ba le light ne? And there's a for tsana di protected. There are things on that Modimo a batlang re di etse. Hore Modimo a protecte ntho tse o nang le tsona. There are things tse o tshwantseng tse Modimo a expectang hore re di etse. Now runa we re le bana ba ntate Modimo, you always think hore automatically dintho tsena tsa di protected just because wena o le protected. No. If protection ya how in a protected everything o no le yona, why tšhelete tsa di nyamela? Why di koloi tsa lona di kena di accident? Why di koloi tsa lona di robe? Why di thubelwa ka ramatswa lona le utswetswa? Because when you are automatically protected and le ntho tsa ho ya ka kelelo ya hao o tshwantse di be protected. Protocol la ka qeta ho njwetsa tšhelete ya wa e tshwara ke so kapane le sbiri so bomme le ena ana monna fa ana mosadi mpho ana mosadi mthako o qeta ho lata eno o mfeletsa ke ya toilet ke lo ntsha metsi ke dijwetse motho o feletse gore de wa qakile ka teng o ibile wang protocol ke nana hore na o tlo mpha tšhelete o tla ra ita dintho tsa ka di tsamaya hantle ke re ntate ke tshwere ke motshitsi wena o tlo njwetsa ka ntho tsa gago. Now here's the thing. Now ke ena o protected ha kuli hana nix mara tšhelete ya ha e dule. So why? Because there's a special protection for you and special protection for your business and special protection for your money. Di fapane. Hauna ha di nkutlwe. A ke ba tlo nka nako e telele. Satan ha o jwetsa Jobo, ha o jwetsa ntate Modimo ka Jobo, o re o mo sireleditse. Jobo ho na le ntho e entseng yena, o re o mo sireleditse le tsohle. Jobo yena o ile a tlama ntate Modimo hore ntate Modimo nna ke kopa o ska sireletsa nna fela, o sireletse le ntho tsa ka tsohle. Mara wena as a child of God o decide to protect wena fela, but ntho tsa ho tsona ha di protected. Ntho e buang ntate moruti o e rarang ka yona ke nnete because ka moqebelo wa ke tsose ke fumana ho dikolobe tsa ka tse pedi di hlabue ba dinkile o bontsha gore ntho ena o e buang ke nnete. Dikolobe tsa tse pedi tse pedi ntate moruti di hlabue ba dinkile ba tsamaye ka tsona tse ding tse di setse. Ho ya meme za o zakia o timata o hlangana ho ya meme
Now, here's the thing. Make you good guy. Keep quiet. Now, you go back Job chapter 2. Kabaki chapter 1. Cast it. Scale out to Cast it. Verse, chapter 1, Job chapter 1. Verse number 9. Verse number 9, Satan araba arihu ari kifela Jobo atabam mudim. Akiru ki hubanu wena umahayete le raku le musirele tang. Ne moho le lapalahaye le tsohle tseo anang le tsona. Ha qetile ba re o atleise mosebetsi wa hae ne me na yohle ho tletse mehlape ya hae. Now verse number 11, impa haiba jwale how ka impa lemme Empa hona jwale impa hona jwale ha o ka mo ama ka letsoho la hao wa mohlakula tsohle tseo a di ruileng wa mohlakula wa mohlotha tsohle tseo a di ruileng o tla o rohaka sefahla mahlo. Okay. Verse 12, morena a re ho Satan ho lokile o tla utlwe tsohle tseo o di tsohle tseo a di ruile matsohong a hao di matsohong a hao fela yena o seke wa mo ama. Sebanta te modimo etsang mpa le ka sekgwa ngwanaka. Verse 11. But for a change, stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your very face. Verse 12. Then Jehovah said to Satan, look, everything that he has is in your hand. Only do not lay your hand on the man himself. Sebanta te modimo etsang wa decide hore a re Satan yena yona ke tla utlwelela yona
mare e itseng yona ha ke tlo dumelela tsona a le nkutlwe a re tse ding tsona ka nna etsa ntho engwe le engwe ka tsona but ena ha ke tlo dumela hore o mo etse jwang o etse ho ka yena nna ke kopa le mamele batswalong ha re qaleng mona pele Satan o itseng o re a kry o sireleditse tsohle tseo a nang le tsona o sireleditse yena le tsohle tseo a nang le tsona. Now if ne ke na le nako ne re tlo sheba why ntate Modiba ile ba forced o sireletsa dintho tsohle tsa jo le jo ha rona re choose hore Modimo a sireletse rona mare dintho tsa rona be di ba kantle. Psalm 91 e o bontsha hore ntate Modimo protector rona Modimo o kgona ho protector wena ba tloela dintho tse ding. Psalm 91 ha ona mo Modimo a re ke tla protector tsohle tse ona le tsona but o bua ka bophelo ba hao. Le utlwa ba tsama. Now let's go ke tlo le bontsha hore now tsena di protector jwang. Di protector jwang. Malaki chapter 3 verse 10 ka bona le change ka mahlo tswale le a change ka mahlo. Malaki chapter 3 verse 10 dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe ho tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka tenteng yaka le ke le ntike jwalo ho rialo morena wa mabotho le tle le bone hore na nkike ka le bulela mehlodi ya didiba ka le tshollela mahlohonolo a mangata mballe ngwanaka. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord. If you do, says the Lord. If you do, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse. Mamala, wabana today, rutile ka tithes u fihlela ke tela. Ke tetse sa bua ka yona. But tithe, number 1, it is a blessing. Amen. Are ke tla tsholela mahlonolo a mangata hodima lona. Tithe it is a blessing. But the blessings again di hloka ho protectwa. Modimo wa tseba re the blessings di tlo hloka eng protection. Le ha ka o blessa Modimo wa tseba re di tlo hloka eng protection. Hurry verse 11 e memagete tlo tlo re ntho e ke buang ke nnete. Verse 11. Verse 11. Ke tla thibela ditsie di seke tsa senya dijalo tsa lona masimong. Ha re ke tla thibela ditsie di seke tsa destroy wena. Ali utlwe bazalwane. Ha re ke tla thibela ditsie di seke tsa destroy wena. Now this time Modimo hana taba le wena but o na le taba le dintho tsa hao. Ali utlwe bazalwane. Now, Modimo wa tseba dintho tsena di hloka ho etsa jwang ho protect you. How do you protect your money when? Let us be honest. How do you protect your money? How do you protect what you have? How do you protect your car? How do you protect everything Modimo wa feeling you? How do you protect what you have? Modimo will bless you. Ke tla blessa, ke tla o blessa. Ke tla le tsholela mahlohonolo a mangata. Mane ho Deuteronomy 28 o di buile hore ke tla le fa eng, ke tla le fa eng, ke tla le fa eng, ke tla le fa eng. Ne a re tla le hlonolofatsa masimong eng. But a qetile ntate Modimo a tseba dintho tse di hloka protect. O protecta jwang? Na o tlo go jetse Satan o etsa ke a tla wena na.
Satan knows the secret ya tithe. Number 2, Satan knows the secret ya giving. Hoja ne kinale na connect with. Why is Jobo that them diba protect the lady into that? Bible every time Jobo na ita mahlaber. Na ita mahlaber, the sacrifice. A sacrifice it's a lebana bahai. Jobo na sacrifice it's a li bana bahai. A sacrifice. That is why Satan na khona yetsa li toka Jobo. He had alo mukupa, alo kupanda permission. When that them dimar, that them dim, ki batla destroy Jobo mara ki khoni. Ki batla destroy the entire Jobo ki di khoni. Because Jobo secret it was the protection. I mean, not about or we are trying to protect it into the house. We're in the team to protect it into the house. Brunari is a. But thank you, just about a bucket. I don't know, let me see. Boga, boga, pokalir, yisemo, odi, boga, boga, do me stress. How do you protect the total house? Just to pay. How about someone? Company how to company a retrench. U listing. Ya ba twa retrench one. How much money re batla signeta batho? U listing ya matimona a signeta batho. U listing wena. Matimona na le access dintho tsohle tsa ha wena because you are not protected even everything you on your own. Don't get to bana baka. Don't get to because some will be ticketed or run. Now because Satan will say protection. Mwana ka mbalehe. Hakumbale verse number 11. Ibale mama. Ibale 11. Verse number 11. Eh. Ke tla thibela ditsi. Ke tla thibela ditsie. Di seke tsa senya dijalo tsa lona masimong. Tsa lona masimong. Le ditholwana tsa morara wa lona di seke Wa bona ke break up wa hape. Wa bona modimo wa break up o protect him. Masimu dijalo ditholwana. Bala. Di seke tsa phutsa. Di seke tsa phutsa. Ho rialo moriana wa mabotho. Eh. Verse 12. Ditjhaba tsohle di tla re ho hlohonolo. Bala hantle mama. Bala hantle. Ditjhaba tsohle di tla re ha di le sheba. le lehlohonolo. Ho ya ka molao. Ho tshwantse ha re shebwa ke batho. Re le bana ba ntate modimo. Ho tshwantse batho ba re mara batho ba like ba. Batho ba phela ha monate ba. When I tell the scriptures. Ditjhaba tsohle di le sheba di na re it was supposed to happen like that. That is why that Mlimari Kikubalin Dumelo protected in Totaluna. That is why Mlimari Dumelo protected in Totaluna. Verse 11. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and diseases. Next time, I said, you must be aggressive for Bible next time. I'm going to practice. Verse 11. Your crops will be abundant. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. I will guard them from insects and disease. I will guard. Kitla kata ditsie kitla dikata nkile ka le etsa mohlala ka tsatsile leng ka re
ha re na ditsie because rona re na masimo a kry ha re na masimo and ha re na ditsie no mpotse ditsie ke boma ke bana ba kena ka difestere tsa lona ba nkang ditšhelete tsa lona ke bana ba kenang ka di-walleteng tsa lona ba fitlha ba nke tšhelete o dula o latlhelwa ke tšhelete o dula o nyamelwa ke tšhelete ke ditsie ba loi bana ba nkang ditšhelete tsa rona ke ditsie ke kwane khuma phamisa matso e re o tla tsatsi lena le tlo nlokolla asha molokoleng he ke a tseba re le moloile gape le moloile lefatshe ntho tsae a ke utlwe le re Uyapapa. o entsana Uyapapa. Uyazi November le bese bemnikeze igusha ezi4 Eastern Cape. Ukhona baba befuna umnikeza nemoto. Bamthanda abantu bapha bafuna abuye ngapha. Babona mayihambile akasabuye. Bafuna ahlale phaya. ke kopa le mamele So ga se yena a buang ke baloi ni ba ngaphi kuye celeni kwakho. ni ba ngaphi C2. ni two Yeah. ni yini yakhe Uyazi Ms November. okay nithi unikweni Unikiwe igusha ezi4 e-Eastern Cape Eastern Cape lapha asebenza khona. Bayamthanda abantu bapha bafuna ahambe. Bafuna ahlale phaya full time. Bafuna umnikeza nonxiwa akhe phaya. Khona ubaba befuna umnikeza ibhakhi ye-Toyota. guys bona ntate khuma lo foswa ke dintho tse ngata jwang ba mo file dinku tse 4 ho bua baloi ka ho yena o fuwe dinku tse 4 Eastern Cape ho na le ntate a sa batla mo fa van and then ha qetile o na tshwantsa fuwe le sebaka sa hore a ahe ntlo ya hae a ahe mang now ke tlo le botsa something ke tlo le bontsha something ebethe uzokhipha bungaphi ebethe uzonikela ngobungaphi kum Ebethu kulezi 10,000. nenze njani ukuthi angayikhiphi Simfake ematshaleni ulungisa ifridge yomuntu isemsang yamoshakala lo muntu wamvulela icase wamela bhadale lo fridge back. amari basangana ke go bale mamele ndithingi bohloko jwa mamela o nantshitse o na itse o tlo pledge ho nna o tlo nehela ka 10 and that thing that thought mohopolo o no ra nehele ka 10 o no sa tswe ho nna a se nna itseng khumalo nehela but moya wa ntate modimo khosko no o buang ka monehelo every time ke moya wa ntate modimo o buang ka o re nehela moya wa ntate modimo o tlile wa re khumalo nehela ka 10,000 modimo wa tseba re khumalo ka nehela ka 10,000 o tlo thola van o tlo thola nkutse 4 o tlo thola sebaka sa satana re we are not going to allow ntate khumalo re a etse jwang a nehele but tšhelete yona ha re etse re a intshe mara ska intsha for ho nehela a le utlwe ba re ba entse re etse jwang because o lokisa di-fridge this guy ba re ba entse gore a senye fridge ya motho so that a ntshe tšhelete ho patala motho o mara le utlwe batsana a etse jwang a ntshe tšhelete yona ha e ntshe for ntate modimo because ha ka ntsha tšhelete for ntate modimo o tlo hlonolofala a be protected ha ntsha bošome nimenze nimbophe njani Siyamgodisa manje une high blood. nimfake high blood nani futhi Uphuphe esidla. udlile Uphuphe esidla. nimfake high blood ngokudla Yeah. so into zakhe nizibophe njani Sibophe yonke into. nimfakeni ebopheni impumelelo yakhe Bhale igama lakhe November. ba re ba ngwetse lebitso la hae Ngathatha intambo ebomvu a re bankile thapo e kgubedu ke baloi ba buang ngayifasa amafindo ayi4. a e tlama mafito a 4 Ebese thole nomfazi Eastern Cape wenesi. Yo. Sibophe yonke into akhe unanto yakhe ezolunga.
So le ntambo niyitheni? Sithathile sayombela phansi. Nani? Sibhale igama lakhe ngiNovember. Safasa lela gama lakhe ngale ntambo enamafindo ayi4 sayombela phansi. Ba nkile ba ngotse lebitso la ntate Khumalo balwe. Ha ba qetile ba le faseletsa ka thapo eno e rete ba etsa mafito a 4. Mkhule khipane ya blood here. Uyakuthanda lo muntu maNovember. Uhleze kuNovember. Khipani November. khipane ya blood here. Khipana sa ndeni sikupele indaba nikhulule. Motho a dutse moo o tshireana. Motho a dutse moo hape ya tšhentšha moo o tshireana bohloko ke mang? Ha? Mkhule Siyamkhulula. qeta. Khipane ya blood yona. Wayakuthanda so November. Phuma. 1 2 3 bye bye. Amen. Tata Khuma. O bone batho ba kae? Abayitho. O tshwere ke ya blood. Ngeke ngagula ngise Eastern Cape kwathiwa high blood yami ishutile tatem. Ana ngumuntu we high blood. O phuza amapilisi. Hayi. Abathakathi bathi bayenze uphule ifridge yomuntu. Ayinjalo ba. Injani? iSamsung photo very expensive ngibhadele tatomruti ngale imali bengizokunikeza yona bengilokho ngisave ngiphaya ngithi mangifika la ngizokunikeza lo 10,000 so for now khona babonikeze lokhuza igushe ezi4 zikhona zona ukhona bempromise iveni yeToyota Ngitshele ubhadele la ifridge bibungaphi? umnikazi bese kudala kodwa eyidengile so uthe ngimnikeze i8000 8,000. Uyibhadele. ibhadela How did you manage to pay that 8,000? ngibhadale kancane dasokona bengihleli kanje Why ubungayenzi njalo kuNkulunkulu? Why asayithi jolo ntate Mdimo? Why lisayithi jolo bazalwane? Bona Satan o entse ra robe fridge ya motho so that a tlo patala 8,000 hore net is ka batla ho ntate Modimo tšhelete eo. Potso gore why o sa yetse? As a child of God o itse gore a ke kgone ho ntsha amount ene ke tshepisitse, but believe me, I'm going to make sure that ke I push. Kwa wena morao mo wena ngwanaka ana ngana le business ya Korea kwa ai lona bazalana Satan o tlo bapala ka lona hle o fihlela morena Jesu a khutla le a hopola mosadi ona ne le ka vene ha ke nna itsone le ka vene o o ile ha tla pelong ya o ruetse jwang ke nehela ka yona wa tla o ronele ka vene o ile wa etsa nka ka itlisa a wa itlisa e ka vene nako ene ke nana for go itlisa ka ho ba le di-challenge go ba le di-accident di-hijacking kore a le di-sheriff kore E kae vele? e nngwe e Welkom e nngwe e Jareteng e robile e jwang e fedile e se ha ya senye e eme fela ke sa ikise e tlwele e vele come etsa a ke se ngwana go etsang ka yona I'm sure it's a dirana ga ntho tsa di a bazala a lona le hloka ho tshwellwa ai no kopa ithapella batho ba kulang ana kopa rapela batho
ke kopa le botsa potso. Ke kopa botsa potso. Why ha o qeta hore o tlo nehela? O bo hlaelwa ke di-challenges tse ngata. Then ha o qetile, o bo sa tle kelelong ya hao mara o understand hore mara ke di-attack ntho tse sa batleng hore ke etse lentswe la ntate Modimo. Why sa tle kelelong tsa lona? Pastor, let us be honest, why? %, ha ona motho a ntshang. Ene ke rerile batswalane, ke rerile khotho boshome, ke bo rerile khotho. Ka ba ka re boshome ke ka re motho o mong ntate e mong le mong ya tshwarang tjhelete. Wa mpona na jwale ke na le 200. O na le motho a mphileng 200 ya. If ke batla ho ntsha boshome, ke bokae 10% ya boshome? 20 rand. 20 rand ke ya boshome mo. Ka mantswe mo motho e mong le e mong o na le right ya ho ntsha boshome. Ke etsa mohlala, let's say uno patala, uno khola, uno ntsha boshome ba bokae? Ba 1000 rand, uno thola 10,000. Uno ntsha boshome ba bokae? Ba 1000 rand. Ha re nke hore o ba le mathata a affectang hore o iphumana so sala ka 5,000. Boshome ba 5,000 ke bokae? Well science. Ha re nke hore o na le mathata a affectang bophelo ba ho iphumana o sala ka 2,000. Boshome ba 2,000 ke bokae? 200. Well science. Why ha re nke hore o na le bothata bo affectang bophelo ba ho fihlela o iphumana o sala ka 1,000 rand. Boshome ba 1,000 rand ke bokae? 100 rand. Why you science? Because if we ntsha o bontsha Satan as much o try ho stop ka hore o ntlisetse di financial problem, but still nna ke a tshepahala because tshente nngwe le nngwe ke tshwarang ke a e ntsha ke ntshetsa boshome. Why re sa etse jwalo batswana? Because Bible re ke tla le tsholela mahlono la mangata. Ba golang bana wa le santshetse bana ba lona dithaini. Bana ba lona wa le sa bantshetse thaini. Ba tholang bazari wa le santshetse thaini. As we speak, the lady contract ya terminate. And khale baloi ba batla contract ya Korea ya transport. Ki transport ka ba ke Korea? Korea. Bana ba batla terminate. Khale ke mo rapella. Baloi ba re ba batla terminate. Le hopola ka mo rapella. Ka mo ra ratloele kereke, ka mo ra ratlo nehela. Ba etsa ho be le mathata mangata. Ha ba qetile ke ba mothola. Now sheba he. Still hane hela ka ona veni hana yona engwe ivelcom. No, as we speak come into Korea ya hai I terminate your contract ha qetile le yena jolo tsa maka maoto o tsa maka no So maka tax. better to worse. Better to worse. Better to worse. Kere ke re duletse ntho e siko ba tsona. A ikhunto e sihlelele ka bo. Ai. Better to worse. Ile ka ba le di financial problem ka dakong. Ka ba le mathata a mangata a tjhelete. Ke be ke re ke lokolla staff sa ka. Ba bang ke re ke kopa ke le fokotse le dula hae. Ke be ke lokolla ebile ke re ha ke ba patala. Ke ba ntse ba theohela. Itse ke bona ba theohela. Something came to my mind through November. Ku feel responsibility. Batho bana ke responsibility ya hao. Katleho ya hao e bathong bana. Batho bana ke responsibility ya hao. Ho fepa batho dijo, ho fa batho ba lapileng dijo. Ki responsibility ya hao. Ko blesseditse ho ruetse jwang o nhlokomelele batho.
a le utlwe ke o blesseditse gore o etse jwang o nhlokomelele batho. You know what I did? Ke ne ke sena tšhelete batswana ka ke nka loan base ya ka ya Isuzu, van ya ka Isuzu ka ke rekisa gore net ke patale bo batho ba. Le a hopola ka rekisa van ya ka le ntse le hopola mama Jalefa ka nka van ya ka e rekisa gore net ke patale batho ba. Ke fight ke lwanne gore ke etse ntho e Modimo a ntshepetseng yona. Ha ke a dumela excuse yo Satana na batla o i-create ho nna. A batla a etsa gore ke be le mathata ene o tlo tseba mathata ka tšhelete a hlaile jwanna ka nako ya COVID bo mphomotseng ke ba sa patale ke ba sa terminate di contract ke ba sa ba salong ka mora COVID ke fumane ke kolta bo 100 and something thousand 90,000 45,000 ke na le dikoloto tse tshosang ba di tseba bo mama Jalefa di contract tsene di sa terminate ka ke ntse di kenya di areas ke ne ke na le dintho mangola bo sheriff nna ba tlong ke le jwetsa batswana la le ke la mpotsa gore ke tsile jwang dikolotong tsene le tsatsi le na ke tsene dikoloto tsa bo 100 and something thousand Modimo na ke a ntloella. Why? I did not stop ho etsa di responsibility tse wa ntshepetseng tsona. I did not stop. I remember what's the ke ra bula ka December enngwe ke ba rona ka January ke ba rona ntate moruti re kopa re se ke ra phela batho because santse re na le mathata a tšhelete. Seleka you remember na ke reng ha ke le araba ntate moruti le re se ke ra phela batho ke se ke ka reka dijo for batho bana ba hlolang batla le tsatsi lena le ba bone batho bana ba tletse ka jarata ba tloja ha se maphutha wa ka ene ba tsamaile ha ba tota ja ba itsamaetse because Modimo mphile that responsibility ila ha se ke sena tšhelete tšhelete tsa ka di dropile ke na le di financial problem mpotse ke a ketsa boss le ke ba nkopa ba le reng re kopa re stop re sa hlotse re phela batho ntate moruti because financially we are not okay. ke be ke re O bo re no re se ke ra stopa because ntate Modimo o tshepela ho fa batho dijo ba senang dijo. And ka nako o ile wa etsa ka o fetisisa ntate moruti. Wa reka dikobo ra reka diphofo batho ba thola diphofo ba thola dijo every Tuesday. ke na le mathata a ditšhelete ke kolota le bo sheriff ho jana ke le wena. There's a scripture saying mahlomola a ya lokileng a mangata empa ntate Modimo mo ntsha ona kaofela ke dutse scripture seno nna that is why let's la ka shokulena there is nothing in shakang bazalwane Satana rwang tshosa koloi ya ka ya van ha ke le radio Isuzu ya ka ya thola accident what Isuzu ya ke na e wile. Number 2 ha ba hlagaute wa ke pholo ya ho kena e thutse ke koloi trailereng e thutse trailera koloi ya ho e limetse kelelong ya ka ntho e tlileng pele ke re Satana o batla ho stopa di responsibility tseo ntate Modimo a nketseditseng tsona a mphileng tsona butsisa ke entseng ka tswela pele etsa di responsibility le tsatsi le ntse ke patala staff saka le tsatsi le ntse ke fa batho dijo. I did not stop ka baka la di challenges. I did not stop ka baka la di challenges. Why? Because I understand the challenges tsena di tliswa ke. I understand. Mapholoso le tsatsi lena le so tsebe di challenges tsa di tšhelete tsa di finance ho lona di tliswa keng ha le so tsebe gore Satana le lwantshetsa gore le se ke la etsa lentswe la ntate Modimo ha le so itsebe le tsatsi le ka mora dilemo tse kana ke rapela batho ba lo ibantse ba bua ba re ha re batle ba nehele ha re batle ba ntshe boshome le tsatsi lena le tsatsi lena why? Because I understand that this is my responsibility and I cannot allow the enemy who runs to pay the responsibility. Do you know that as Runa, as Nna, Baba Mbaluna ki responsibility alone? That is why my life here, chapter 3, is sang tempili. Or dijo di bete. Le monesitse Satane
le monesitse o ntse etsa maphelo a lona a be worse le monesitse ha o re fela o tlo pledge ha o qeta o pledge o qeta re ke tlo neela ka 2000 harabe ke fela ona le ntho e tsalang enkang e tshwantseng o ife attention ha o re ke tlo neela ka 1000 rand harabe ke fela ona le ntho e tsalang e tshwantseng o ife attention o tlose attention lentsweng la ntate modimo because Satan o tseba buka ya Moekelesiya chapter 5 verse 4 hore ha o entse tshepiso o se ke wa dia o iphethasa e se re modimo a kwatiswa ke tshepiso eno a senya mesebetsi ya matsoho a hao e tjho jwalo Bible le ka e bala Malaki chapter 5 I mean Moekelesiya chapter 5 verse 4 e re ha o entse tshepiso Satan wa le tseba dintho tsena bazalwane mpolemme ka speed chapter 5 verse 4 bala ngwana ka o se thotse bala hleng Galatians chapter 5 verse 4. eh When you make a promise to God, when you make a promise to God don't delay in following through. For God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to him. Chapter verse 5. It is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Verse 6. Do not let your mouth make you sin. And do not defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. That will make God angry, and he might wipe out everything you have he achieved. might wipe out everything that you have achieved modimo ka di senya kaofela bala ka Sotho mme Verse 4. Ha o etsetsa modimo kano, o se ke wa dieha ho iphethahatsa. Hobane modimo ha a kgahlwe ke dithoto. Phethahatsa seo o ikanetseng sona. Verse 5. Ho molemo ha o keke wa etsa kano, ho ena le hore o e etse, ebe ha o iphethahatse. Verse 6. ba ba kae batho ba entseng di-promise verse 6 Se dumelle leleme la hao ho o kgannela sebeng, ebe jwale o re ho morumuwa wa modimo ebe jwale hore ho moruo ke etse ke phoso. etse phoso Eba o etsetsang hore modimo a halefiswe ke dipolelo tsa hao, ebe o fedisa mosebetsi wa hao wa ebe o matsoho. fedisa ebe ntate modimo o fedisa e bala hantle mme Eba o etsetsang hore modimo a halefiswe ke dipolelo tsa hao, ebe o fedisa mosebetsi wa hao wa matsoho. a fedise ntate modimo a fedise modimo a fedise everything ya hao now ha re shebeng modimo e fedisa jwang modimo a tlo tla ka ena a fedise dintho but the only thing ntate modimo o tlo tlohella di tsie di fihle di senye because modimo a se yana a senyang the only thing e modimo a etsang is to bless phamisa matsoho why le entse ra ska ba nehela why le entse ra ska ba nehela why le entse ska ba nehela why le entse ska ba nehela ke mang ya lahlelwang ke tjhelete ya nang le bothata ba tjhelete a e dule le wena tlo ka speed qetile a e dule a e dule la be ke kopana fela le ka nako nngwe le batho tseleng ba fihla ba ntshepisa dintho ha ba qeta ba ka re mohlomong ke tla thusahala be di block when was the last time o nehela kapa o ntsha boshome ke tlodisitse 2 months o bontsha kae tshebeletsong mona Kae? tshebeletsong mona kae when was the last time ngwanaka kana wena hona jwale monna hao na sa hlole a thola tjhelete na sa hlole a sebetsa yena ke mo tshwanetse sa theohile so a ba se mo patale ditšhelete tse bana tsa theola teng ba gona le mafumane mosebetsi teng mote o qetetse neneng o nehela kapa o ntsha boshome gana ke se mote kgale tjhelete tsa o di a dula
usa ka ke o mametse Di dule ntate moruti. le a sokola le monna o financially Ntate moruti kwana thola mosebetsi ke re no. wena no ntse o nehela a sa sebetse modimo a ba thusa monna wa sebetse a rapelwa mo a sa tle kere ke monna wa a rapelwa ke nna o no sa mo nehelle Ne ke mo nehela ntate moruti. o no sa kene mona ha ke harabe ke botla hore o tlo nehela Ne ke tla ntate moruti ne ke sa hloke tjhelete ntate moruti. ha o no ntse o etsa jwalo o no sa hloke Ne tjhelete ke sa hloke tjhelete le bankeng ntate moruti. le kae Le karete ya ka banka ne sa hloke tjhelete. e stopuwe ke ntho eo Mosebetsing ya ba sa gola hantle ntate moruti ba ke sa nehela. mara bana ba kgola Bo 1000 rand ntate bo moruti. bokae 1000 rand. do you know that hore boshube ke bokae ba 1000 rand ke bokae 100 rand. ya ba 100 ranta fela ha o qetile o top up ka 100 rand ngore ntate modimo ke ntsha boshome ba 100 ranta ke top up ka 100 ranta o nehela fela hore o bule le matilele itse satana ha qeta ho etsa ntho ya ba o so modumelletse hore ha o sa hlola o e etsa next hey ke sona ra kgwebo business ntse tsa majwa ana ya ka ntse mantle le o moruti qetetse nene o nehela ka motho so qete be e fetileng o netse ka bokae ka 500 o qetetse nene o ntsha boshome ana ke ntshe boshome ngata mara ke ntsha e sentse le ngata fela hai ke mathata mpho when was the last time o qetela o ntsha boshome ha Ke kgale. Ma ke a nehela ntate. iko monehelo le boshome di kopana kae tithe it's a tithe guys wale me entse ora ska kgona ne wale me entse ora le entse jwang ora ska kgona ne Ho ba le no o ne itse o tlo fa 500. ona itse O ne itse o tlo fa 500 so o na le phihlo e hlaileng o tswa di 500 mo. wa tswa o swaka ka tsatsi le le ke ntse ke rapella batho tje ke rapella motho a shara a moputswa fela o se a moputswa ke a mo rapella baloi ba bua ba re this lady una swantsa nehele ka 500 le a hopola le ka phone yena ha bue nna ke utlwa ka baloi jwale ka ba bua a utla le yona ba re o tshwere bokae o na re o tlo nehela ka bokae O ne a re tlo nehela ka 500. and then So o na le phihlo e hlaileng o tlameha ba ntshe di 500 ka family. jwale o itse ka 500 eo Ha so entse. o tshwantsa tlo isa family E ya bekeng yona e ne tla. ai na go para pela batho a lona le bapala ka ntate modimo a leng ke ntate modimo serious guys a yena ke papadi o na tlo nehela ka 500 ho ba le phihlo e hlahang ena hana hane kelelong ya hore ntate modimo a ka etsa ka provider something can happen modimo a ka etsa mohlolo maro sa decide le wetsa ho tloela ho ntsha ho ntate modimo a etse jwang ke tle ke le bona le ja ka kerekeng ke tle ke le bona ntse le hlafuna ka kerekeng lona le kentse di-VIP hampe le kentse betere ene ke lona ba nkgathatsang le ka matimona le dutse le le bararo jalo ke lona ba nang le matimona a mangata di-VIP tse kgolo tsa kereke ya Victorious ai lona le bapala ka nna ba tsamaya loko la ntho tsae wa ile tsa ra ska ba nehela ka ska ba ntsha boshome this guy okay ke kopa qetela ntho the lady a ke mo rapela baloi ba bua ba re ona tshwantsa nehele a ntshe 5000 I mean 500 le phone ha ke qeta mo rapela ke a mo botsa o 500 ya ka e kae a re ntate moruti jwetswe ke mang gore ke tshwantse ke nele ka 500 ke re baloi ba qeta ho bua a re next a tlo entsa ke be ke retlisa ba empha yona ho tlotse beke tse ka bampedi that lady ke a tlo nehela ka 100,000 wa bula le mati la di million for yena ba tseba ntho hoja ana sa nehela ka 500 yana baloi bana ba sa batlanele ka yona because bana ba tseba hore ke yone e notletseng dintho tsa bona ke re kena ba nketsa jwalo
This lady, this guy, una sa sebetse, o haile matlo, a etsang, a ntsa tsamaya ke ba, a nehela, a ntsha boshung. Mathata, ba lo ba bapala ka lona, mo lokolle. Le ba kae? Ga tseba o fa tšhelete, a teo ba le tšhelete ke re November. Le a tseba rwetsa? Ga o fa tšhelete o ba le tšhelete, o na ga teo fa tšhelete wa tseba ngwanona. Ga mo tshwere fela ka mo. So, 1, 2, 3, kuba. O bona batho ba kae? Ba be di ntate moruti. Tsamaya ka maoto. O ne tlo tlenela ka 500. Ya ntate moruti. Jalo o ne re tlo isa kae? O ne so decide-ile ho isa kae? Lefu ntate moruti. Ke eng e itseng, ke eng e tlileng ho yena hore e mo pushetseng hore a tlo nehela ka 500. Moya wa ntate Modimo o mo pushetsa hore a tlo nehela. Yena moya wa Satane hore a ka mo isa phihlong. Ntate moruti. Ke tla tlisa ho wena. Le molokolotse. 1, 2, 3, 4. Kuba. A lona ke sona. Yo. So ngompo. Ke tlo molokola. Ke tlo molokola na. Le a tsamaya. Le tswile ne. Le molokolotse. Oh Jesus. Ba rapela batho ba kulang. O tetsenene o ntsha boshome ka bona Ke tatetse ka December tate moruti. ka December Ntate o moruti. ntsha boshome Ntate moruti. o no bontsha Ke dula ke bontsha tate moruti baneng boshome ke bona bo nsebeleditseng go nna ke atlehe ka nnete ntate moruti. ke bona bo sebeleditseng Ntate moruti. jalo wa o sa tlhole bontsha A ke ipoleletse gore nou tjenana ha ke ba mpha tšhelete ka ya birthday ke tlo e ntsha. pele wa o sa tlhole bontsha wa o qetetse ka December Ke bontshitse ka December kaofela ntate moruti jara kaofela. ke re o qetetse ka December wa o sa tlhole bontsha A ne ke se ke tlo bontsha no ka June ntate moruti. Ha ke tsebe ho ntse ke sa bontshe ntate moruti ka nnete ke tsebe. wa o tsebe wa o tso sa bontshe Ha ke tsebe ntse ke sa bontshe ntate moruti. tšhelete tsa o di right bona jwale Ntate moruti tšhelete ke a e tshwara mara ha e dule. wa e tshwara le wena ha o tsebe ya kae Ha ke tsebe ya ka ntate moruti ha ke like re ke re e fela o di fela la bobedi so Saturday ke a tsamaya ke lo reka re ke re ke lo reka dijo be ke re ena ke ya le yona ke rekeng ke qetetse ke e sebedisitse ke ba le ya monehelo fela mara ya thaife be ke sena yona batanka ka qala pele ka kenya tšhelete ya ka wa le etsa jwang wa le mo etsa jwang wa le sa batla nehele a ntshe boshome ha re batla qeta ntlo ha re batla tse ntlo ha re batla ntlo ha e fela hle ha re batla atle mosadi o tlo atleha o tlo atleha o na le tšhelete tse ngata o na le tšhelete tse ngata tse bomongata la opela mosadi o na re fa bopaki ba ro ha ile ntlo ka baka la ho nehela a ro neetse ka wireless ya ba o buleha a ntlo a iqeta now ka mantswe o ntse batla extend ntlo ya hae mosadi bomonga ha ebile neng ba bese ba tlo mo rekela tile no ha etsa ha birthday a lo kenya ntlong ya hae jwale atjhe mosadi no o taifa over ha taife ka tšhelete e tlameileng a taife ka yona jwale re a kwata le ba kae ke nna man molamu wa hae ene ne ke le teng Botshabelo ne ke re a ska tla kerekeng
o ne mo thibela re se ka tla kerekeng tsatsing le ne ke sa batla tla kerekeng because of bo mongae ba batlang le mo rekela tiles thank you Hlepo. Bo mongae ba batla mo rekela ba tiles itseetse quotation o e entse 23,000 mara bazalwane do you know that baloi ba ka etsa ntho ene se ka etsala ka nako tseno o ne a tshwanetse a ntshe bošome ba bokae kgwedi le kgwedi ntsha bošome ba 600 jwale le etsa jwang a re se ka hlola a kgona ho bontsha a ke re yena o thaefela pele jwale jwale le etsa jwang a re se ka hlola a kore kgona ho bontsha? ne re metse gore a be le anger so anger yena ha e fihla tšhelete o e sebedisa rof ko go o reka bodi ntho tse sa hlokagaleng tse sa hlokagaleng tsa sa di hlokeng ka tlong mo lekoleng tswang 1 2 3 4 kuba modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth o bone batho ba kae a le mo ntate moruti a re ntse etsa re se ka ba ntsha bošome o ntse o batla extenda ntlo ya gago ke batla extend ntate moruti ene ntlo ya ka ke so e thaele fatshe so bo monga ka bana ba itse ke etse quotation eno ke birthday ka di 11 tsa June ba itse e be ke etse e etsa 23,000 so bana ba itse ba tla kenya tšhelete ba so e kenye kore ka nako tseno ntate modimo o tshwere batho ba ka thashang ba ka a ba sebedisang go fetola maphelo a lona ba nthusa haholo ntate moruti ba nketsa ntho engwe le engwe ka 600 ha o ntsha 600 ya tithe modimo o lokolla o thasha dipelo tsa diboso tsa magwa a gago ba o thusa bophelo ba bontšhafa but now satane o sa etsa gore o se tlhole ko ntsha 600 yana ene ne ke ntsha kgwedi le kgwedi ntate moruti kgwedi le kgwedi ne ke thaefela pele yo o ne o thaefela pele o ntate botlwele moruti and ntate moruti thaefe yang e ngatleisitsene thaefe ke yone a tlometsa maiketlhe monna ke yone e ntseng go nna le bana ba ka re phele hantle e o thusitse thaefe haholo ntate moruti thaefe ke yone e sireletsang ntho engwe le nngwe bophelong ba ka le gore kore go kula siki ga ona treatment e ke enwang ga ona nix kore ke hantle ngwanaka o qetetse neneng o neela you were a giver what happened wena selgale ntate o etsetseng ntate a ba sa fellwa ke mosebetsi ntate. kwena sebetsang Ntate o hlolega kore tšheleteng e setseng ga o qeta etsa mabaka ao o bontsha karolo ya lesome fela o bonegela for monna wa gago wa tseba frustration e tsalang eno ya gore monna wa se ka sebetsa wa tseba ikgotswe ke baloi because you were a giver wena giving e o thuse kang ka ntho tse ngata ntate mpaletse tharo fela e kgolo ntate ke ile ka kgona ho tswa ka mokhukhung ka kgona ho aga terego mo ntate o ne o negela ntate mo jalo stopile monna wa a sebetse a sebetse o dutse gae ntate mo wa tseba why baloi ba tlile ka system eo why le ntse gore monna a se ka sebetsa le tlo njwetsa why le ntse gore monna a se ka sebetsa why le ntse gore monna a se ka sebetsa why le ntse gore monna a se ka sebetsa le batla betse le batla ba sokole so le ba fasitse jwang monna o re mo fasitsa maoto le mo fasitse maoto ntate maoto o re a se ka sebetsa sa sebetsa le bakae re bangata so le ntse gore a se ka sebetsa le mo fasitse kae maotong monna a yo re a se ka sebetsa ka dithapo tse green no tshwanetse ba wa sebetsa le eng ya bona re ba aisane fela so why le entse gore mosadi ena a hlola ntsha tšhelete o ntate modimo tate
o ne ga na dula na tšhelete a e tlisa kerekeng o batle Na dula etsa? ga na le tšhelete fela a e tlisa kereke Jwale ne le sa batle ntho eo. Lokola monna hae. Molokole a sebetse. Molokole. Mo fe mosebetsi. o tla sebetsana Ya molokole. Ba lokole. Lokola le yena eo. re ke ba lokolle ke lokolle le ngwana Eh, mo ke lokolle. lokolle Go botsa o kae? Lokola. Yena le mo fatseng le mo entseng ngwana hae. Le mo entseng. E wa tswa ngwana o sa thile. Sfatlo sa se so thile ka nqa. Come on, Ntate Moruti, Ntate Moruti. Se so thile nene. La boraro. Wa le mo so tsa sfatlo ngwana hae. ntate a re ba batle ka baka la hao gore batho ba kenang kereke mona ntle ke ha re ba batle Batho ba kenang kereke ya ka le ba batle. ngwana no kenang kereke mana ma dulang jwale re bona dintho Letsa? re bona dintho Uthi? ke re bana ngwano mane ma dulang ke yena fela moputho wa hao jwale baloi mo le re bangata jwale re bona dintho mo ba dulang Le bona. re bona kganya re bona mayelo Molokole. Phutang tsa lona le jarteng ya bona. Phutang le jarteng ya bona motlole. Phutang. Le ho yena. Bana ba ile ba lokolotse. le ngwana ona wa mosebetsi wa kaofela no O tla ba re ngwana hae mosebetsi o sofela. Le ya tsamaya. Jesus name. Ha o sa hlola o kula. Le ngwana hae wa moshimane mosebetsi o kaofela. a ke re le ena ha na le tšhelete wa o fa Molokole. re dilana le family ena ne re batla ngwaneno a shwe Ne le batla ba ngwana a fela Ne le batla mmolaka. ngwano a ke tsebe ne re tla bona Molokole. re batla re ba batle ntate Why kentse mask? Why kentse mask? No patile mlo. Ke kwa? Ho le red. Hodima ka tsa tsa tsene ne tsa mo. Cancel a tsone go tsa tsana. You got it? Yeah, come on. So, 1, 2, 3. Kuba. Jesus. Ubona watho ke? batho ba bangata fela ntate Bangata fela. Monna wa sebetsi ne? ha sebetsa ntate Ngwana wa sebetsi wa moshimane. contract ya fela Ya fela. Ho le red. Tsa mo tshwara matswana. Ha contract ya e fela ba le ba batla e fedisa because ba batla wena o emailwe. Neela ka something fela for monna ha wa lo thola mosebetsi. Neela ka ntho e molemo. Molemo wa o sa hlola so thea. O fila no. Ntate Moruti. Before re tla kerekeng la boraro la bone le ne ke kwa le leihlo. And then mwaka ba mfa altar cloth ke robele ka yona. The following day be ke tswa ke le beteng. A ba re tla kerekeng cause a ke re ke etsa matric so a ke kgone ho tla kerekeng. A ba re tla kerekeng. Be ke tla kerekeng ha ke tla kerekeng. Ne ke sa kgone ho etsa ho smile or anything. Mara ne ke kena ka gate. Ka ke kgone ho smile ke itjhebile spelling se ka toilet. A o hle bebe. Sa di tse le ditse ngwana e kaofela. Le dintsi kong le tlo lentsi. Le dintsi. Le dintsi. Le dintsi. Dintsi. Ka sa batla. Nsang. Sang!
utlwa hantle, Dad. O bile like because tlameha ntho ena kgale e butswile, ha kgone ho ngwala, ha kgone ho etsa niks. Tswa. 1, 2, 3, 4. Kuba. Ke nako e ka o tshwere ke cancer? Not since this year. Ke cancer ya mokokotlo, ya leoto, The whole body. But a spread. bathe ngento But a spread deal. bathe sespreading Yeah. busitye ebusuku. Yeah. Fumane kuya nizomkhulula ne liyatsamaya ho yena liyatsamaya le tlo tsamaya ne liyatsamaya le tsamaile ho yena ne 1 2 le tsamaile 3 liyatsamaya le tsamaile ne a hlatse kuranta hodima ha ehle askis mphe metsi a itsukunya o nga gwinye mama mphe metsi yane e hlatsisang batho ka ona ba mokiseng bula batla ska kwenye batla kopa mphe plastic ke batla hlatsisa ka moo ba mdlisile a se cancer ke dliso o ntso sebetsa Ntate Moruti. ha o sebetse Ee, Ntate o Moruti. etsang ke a tla ho yena Ke ntse ke batla mosebetsi and o ntso batla mosebetsi Ee, Ntate Moruti. ha o sebetsa wa nehela o ntsha boshome o bue nnete Ne ke nehela mara boshome Nene. ke sa bontsha. ha le bua ka o nehela le bua ka mare kopa thole phipa guys ha le bua ka o nehela le bua kang 100 rand 20 50 uzoyihlanza lekhensa itlo lokola ntho tsae wa le mofasitse ra se ka sebetsa le batletse A be hantle bophelo. ha le batla be hantle bophelo o nga gwinye mang plastic yane iphi bofe yona utshicela ngaphakathi apha ungagwinyi uceletha okanye ihlanza simama ya ndicela utshicela apha ha le batla sebetsa Ee, ebile ne re mo kodisitse mos. ha Ee, ebile ne re mo kodisitse mos. ne le mo kodisitse le mo tshwariseng O na le di-fibroids. yakhumbula mhla bendithandazela abantu efacebookini amadimoni ethetha kukho abantu abathi dinto tsenasilinite abanye bengazikholwa kutiktok nanga ngabathakatha abathethayo ungahlala phantsi wena iproblem yakho yintoni Andina problem. uyasebenza uhlelele nje khaya Umsebenzi awukho. kubani otsholo cinga nxa ndithi iproblem yakhe yintoni ithi akanaproblem ikhona iproblem usiloo nto so hlala phantsi zawo le mo kodisitse Ee, re mo kodisa ga se ka sebetsa le mos. mo kentse le itse le mo kentse Re mo entse a be le di-fibroids. O na tshwanetse be o ile operationeng haya. ka dikae O na tshwanetse be o ile ka March. Ka March ka sae ba mo fa date e nngwe hape. No ka June haya.
27 le re le motshwarise di-five Re mo entse a be le di-fibroids. Re mo entse a be le di-fibroids. o na tshwanetse o entse operation neng Ka March le ka June ha ya. le di kentse jwang wena Ka sejeso November na ntho tse di kena jwang. Ba di kena ka sejeso. wa ya sa sebetsa Tla sebetsa yo re batla sebetsa wa ya yena tshwanetse o sebetsa thakatsa ha di sebetse mos wa yena tshwanetse o sebetsa ke yena fela ha bona family ya mme wa hae a bophelo ba hae bo bang right mphe metsi re di hlatse a di hlatse modimo ka ke rapella metsi ana ke tlo di ntsha di-fibrate tse ntsa lona tse le kentseng tsona boya olang ke rapella metsi a sejeso seno se tlo tswa Pedla. Nwa metsi ao, nwa. Nwa, nwa. Nwa! Ke tseba ho tswa. Are, haditse. 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 In Jesus' name. Haditse. 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 Happy. Haditse, go fair. 1, 2, 3. Na le batho ba ratang gore TikTok ntho tsena se di nnete motho ke yona ba mo kentse di bitswang di-fibrate nna ke tsebile di bitsa tlhe a kry-a ke kule nna ke tsebe ntho tsena di bitswang molekole jale le motlame jwang gore a se ka sebetsa le motlame jwang fela ga kula le mo entse le re metsa fela ga kula a se ka kgona thobe le mo le entse di-CV tsa hae di tshetse fela ka mathe o tla di-CV tsa ba di entseng di-CV tsa le di entse di tshetse ka mathe le di tshetse ka mathe gore a se ka ba sebetsa molekole ntsha ntho e nngwe le nngwe ntshang ba re di-CV tsa ba di tshetse ka mathe molekole How do you vomit fibroids while they are in the This reproductive spiritual, I understand. Come on. 1, 2, 3. Mapule, o bone batho hore? Tena mo ke bone batho ba bangata. Ba bangata. Number e kae? Close to 7. Ono tshwantse o ile doctor. Operation. Ntate Moruti. Ho no tiki eng? Pele ba la re ke na le womb cancer and then be ke tšhentšha doctor ya doctor e nngwe be ga a se cancer ntho ke di-fibroids. Mo fe metsi la go qetela. Le nna le mphe metsi go qetela deliverance ya mama. Mahlo aka haya tubuluha iri tu ya jibe taka
modimo ka ke rapela metsi ana ke bua le metsi ana kwa fetola madi a morena Jesu le mollo modimo ka se Jesu se ka ro mama se tlotswa ka lusela la manzi ba tla thewela nehela ka mtho e rata nela for monna hao mo nkele mosebetsi wa yo pedla modimo ka ke rapela di tlo entsha cancer na lona ne ni zo ikhupa ne ni zo ikhupa di tlo entsha ne di tlo entsha
mlomo wakho. Makahlanze. Khupha. Phala. Phala. Ugqibela. Out. 1, 2, 3, 4, 5. Ugqibela nje. Tika. Kuphela ngaphakathi. Ntoike phekuide mamzalfu. Phekuide. Why? Jala nna tse ding tse le kgonang go di thola ntle le tseo. Ga ba e nagana? Mphe metsi a go qetela, metsi a kereke. Ulabo abangcwele bayophumla khona. Ngithi lapho abangcwele ke go bonela ka ntho e ratang modimo ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Khumalo sinotlola sa ikisa sibikisa ma mphe ntho ke phumule mphe ntho nka iske kopa o rapella Tama batla tšhelete la e se amount eo tama batla tšhelete tsa mo kgosha o kgosha ko iphanda ha lo iphanda a kere ke a lo iphanda ne thank you Miss Kat a lo iphanda a kere ke iphanda o qala ohle o kere ke le rapele le lona alo kgosha alo phanda ka gane ngwana ka tlo tshwara ka matso aka o neetse pulano kae tshwara mike monna a ke batlo sokola tlhamo tate modimo gopola mosadi yona ya utlwileng tsatsing lena modimo a ka gopola mosadi yona ya utlwileng tsatsing lena ka lebitso la Jesu ke mang ya kula gamisa matlho ke ntate mošišo tshwere ke le wena o thutse ngwana tate mošišo marosa le ditshiu tsa
O thutse ngwana? Ke thotse ngwana ntate moruti. Ho etsahetseng? Ke ne ntse ke kganna ka ga lekeisheneng mono. Ngwana yo wa ba etla so, ha etla a ke re ke a matha a etla ka nnena ka mona, ha ke re yepu ke a sa kene ka tseleng. Ke fihla ke mo thula ntate O lemetse ngwana teng? o lemetse hobane o la ya hospital. So ke tla o lemetse hobane tshepi eo bonnete koloi ke koloi ene o sa le monyana mara ke mo sheba ka nna ba so. So jwale wena o tshwere ke eng? Nna mo ke leng teng mona ke na bophelo bo nketsang fela ke na le kgathatso ya le ya ho utlwa ke na le bophelo bo seng monate ntate. Ntate Moshisha wa tsoha ko tsamaye ka jareteng o tsamaya. Ke a tsamaya ntate moruti ka mora nako ena hore ke tle ke hlahelwe ke accident ena koloi mangwele a ka jwale a qala hore a nkimela ke tsamaya le hoseng ha ke tsoha ke utlwa hore ha ke O thutse ngwana nene? Laboraro lona lena la Le a tsamaya ho yena? Le tlo tsamaya stulo. Le tlo tsamaya ho yena? Le a tsamaya? Ha ke utlwe le reng? a tsamaya Le bakae? Le bakae? babedi ntate moruti. Wa ile etsa hore ntate Moshisha thulong a be accidenteng? Bothata ba hae ntate moruti re hloka ntho tsohle tsa nang le tsona tseo di sebeditseng re batla di fela kgutlele morao haebaneng a ka kgutlela mara re batla ntho tsohle tsa di fela. O thutse ngwana baloki bana ba bua ba re ba batla lose everything a nang le yona. Koloi e hae ena ena tjhaisa kana ya ho qetela monna re habile hore e tla be le hore mo bolaile ba ke mo lapi Ne le batla mo bolaye? hantlentle ne re batla hore mo bolaye re batla hore e be o shwele hona jwale. Molokolle mangwele le mo entse le maotong? Mangwele ko hona ha ntsa batla ditshepetseng ka re ka mo hona re mo etsa letho ke yena a thutseng koloi eo ka ga ha ntsa theteya ka ga Tswa Molokolle 1 cancela ntho engwe le ngwe le entseng le dikoloing tsa hae. cancela ntate Kubai. Ntate Moshisha o bona batho ba kae? ba babedi ntate moruti batho ba babedi. Dula setulong sa Modimo ka ke rapella mangwele ana ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. Koloi ya o e ka e thutseng? Ka bedi ba tsone nngwe e hae e ntse etsang e nngwe ntse lo penel meter sema ntse ba leka ho e ho tlolla. Fa ntate Moshisha le tswa ile fene a lo tshela koloi tsa hae. Le tlo tsamaya? Le a tsamaya? Le a tsamaya? Le a tsamaya ka tsamaya? Ha le batlo tsamaya? Le ba kae ho yena? Re bangata fela. Le batla mosading? A ke re ha bona ba iketsa ditlevanyana. Ba entse? Ba nyalwa ke batho ba nang le ditjhelete. Ba nyalwa ke batho ba nang le ditjhelete? Divorce after divorce re entse eno manganga yono eno. Mona o tlile wena o tlo lokolla batho dikoloto. Monnene wa hae ke mo kentse dikoloto. O nyetswe ke monna le tjhelete? Yena wa hae hana tjhelete mara o kgona ho etsa ntho engwe le engwe. So le mo kentse dikoloto? Re kentse monnene wa hae dikoloto. Le mo kentse jwang? No tjena ha kgone ho patala ntho engwe le engwe. O sebetsa ka monna? Ke security fidelity. So le ba kae ho bona? Re bangata. Yena o kgona jwang ka monna security? O kgona jwang ka monna security? Ha ba sebetse bana ba nang le ngwana bo ha ba sebetse ebile ngwana ba monyane yena re mo entse hore monna ya shwe. Le molaile jwang ngwana ya monyane monna ho ngwana bona? Re mo kentse siki ha ke ta bonya siki ya ba o tswa makola fela o tswa makola ba wa hlokahala monna hae ya ba ngwana wa habo yena o sala le jwalo fela o bietse habo ke bo mang bona ke bo mang ba fuke mana ba iketsa clever man hai ke wena qwaqwa yena o sa qwaqwa o tlile mona monneng wa monna ke go sebetsa mo salanga ngwana bona ngwana bo monna wa hae le mo kentse siki la mmola ka siki. Ya
mokgonyana wa habo ena eno ya phaphanyo ena o tlile mona ga gago mona le mo kentse sikiae hai nna di doktane di sa bone gore ke eng ba bantse ba lona le mo kentse hai re metse ngakeng o kae ngakeng ya ke re jwale gona monanana motseng monana re tsamaya ke re ke sena tsa bona tsena November le wena mara wa tena hle ke re na le dingaka tsa lona ke di re ile ke re kenyela bona ya sephiri eya ke re ke ya sephiri ke yone le file moriana gore le bolae bolaya monneno wa hae ne re batla go bolela le ene wa yone eno wa phapha holo eno wena wa phapha yone ne re batla go bolaya wa hae pele ya ba re bolaya wa ngwana haba ya ba ga kgone ya ba o sia ena ga mmolaya ga etsa monna ya mo divorce ya ba wa shwa ke pelo mang o swae ya o shwa ena yone o swa le mmolaile o divorce ntate moruti ha bo ausi ke banana ba bararo ba ne ba nyetswe ausi wa bona le firstborn ba yentse hore monna a mo divorce ena a ba shwa ke pelo ausi yena e leng yona o mo rapellang ba yentse hore monna ha yena a be ka hara dikoloto tse ngata ausi yena o na le 6 months 6 years a sa sebetse ngwana bona e leng last born ke yena hape ba bolaileng monna wa hae ka ho montsha mokola so o siena wa ya sa sebetse for 6 years hey bana ha ba ka sebetsa ai qoqwadinga ke tsebo ka etsalang ba tla bona ka bona hore ya wa phelwa mona le tlo ba le kole phutanto tsa a ke le qe vola tsena na le tlo tsamaya phutanto tsa lona ba le kole ka speech mo le kole le motlamme ka ngora se ka sebetsa bana hai ba tlamme ka ka moriana ba le kole le ba kwetse gore ba se ka ba le bana ya ke a popelo na ke lokulla November why magwai ke a mo lokulla o tlo sebetsa tena wentse security o lo sebetsa November bana ba lo sebetsa ke ba lokulla ba ntsha monna e dikoloto ke a montsha ebile di a phumwa November yo November bane ha ntho ya phapa mona imatha mona nana ha November mona ke tsebile flaka khala ntse ke ya khala ntse thekela bolomo mona ntse ke ya ha November ya o hlaqwa ka nthwena ha e tsebe le tsela mona ntse o tsamaya le mang ntate moruti o tlile le one ona mametse radio dilemo tsena kaofela sala batla o tla tshebeletsong today ha mametse radio a batla a go tlile lahleha for 2 hours le tlo tsamaya le molokolosi le ya tsamaya tulo tswa kubai le malokolosi kaofela bye bye tsamayang he kubai toilet paper tla uswa ka ho kae mama ntshebe ha ntse go rapela bone batho ba kae ba five ntate ba ba tseba ke a ba tseba o qala o tla tsatsing qala go tla ntate November hai ke tswa kwa tshaketse ntate mo go lende jolo bo o tla tsatsing lena o no mametse wa ile la ke mametse wa ile sentate ntse ke re ke tla ke sa kgone ho tla ke go ka batla o tla o sa kgone ho tla gola ke selemo sa bobedi jolo tsatsing lena go tla o thela hle ne ke sa tsebe go taxi tsa mona ha ke tloga go lende ke tla mo jwang ke ka palama taxi plus baden ya nthola police station mona be ke thola taxi ya phase 6 batho bana ba 5 nna wa njwetsa ba re ba bolaile ausi wa ba o ile a shwa ke pelo a qeta o divorce a kgona dula ona mo Bloemfontein ona divorce e monna wa kgaitsedi ya lona o na tswa mokola ya heso wala sibone ya heso ntate morutu monna ya o la hlokahala last year ka January o la hlokahala bomme bana ba 5 ke bona ba yentse ntho tse le kaofela le wena o na le 6 years o sa sebetse ba ntse ba bua gore ke bona ba yentse ntho wa bona ho tla mona ho thusitse ya ke tate ke leboha God bless you Letama. Letama. Letama ka batama. Letama. Le bagay. Ke rena letama ka batama. Ka tsamaya. Le bagay. Ka tsamaya kwa yo shapu. Le tswile ho yena. Ne le batlang ho yena pele. Tete moruti ke Tswa kuba. Jesus name. Kwa motho
Ba sa motsa ntshela. Ba le ba ha ba batle mathata. Ba tle le o nne ba botswa tse ngata. 1 le tsamaile. A gutle le re. Ne le ba kae? Le ba kae? Le batla go ntato. Le batla go ntato. Ga batla mfumana mosebetsi. Ha le batla tse? A sebetsa. Ha le batla sebetsi? Ha sebetsi? ha sebetsa. Le ba kae ho yena? Go bapha. Wa ile mofatsitse? Ha batla sebetsa ngwana hae. Ha le batla sebetsa ngwana hae? Tswa. Le a tsamaya. 1 2 3 4. O bona batho ba kae ntate? Ba babedi. Wa ba tseba? Ke nyao. Ke motswala wa ka mo. Ha o sebetse? Ha ke sebetse. O qala o tla tsatsing? Bona nako ka sa sebetse? Ke na le kgwedi tse pedi. Ba lo ba o tshwere ska sebetsa mo re lo sebetsa. Thank you daddy. Le mo lokola. Le ba kae? Le ntwala mpe. Le ba kae? Le ba kae? Le ba kae? O batla mo ntato? Ke tsedi ke matla. Mo lokola Satan. Mo lokola. Satane ya ga o bula. Mo lokola. Bible la o re ska natla o wena. Mo lokola. Lokola ka speed. Le petit. Le atama. Le mujitse. O ja bo le bobo. Re nyofisa tsena hao. Re batla fokofe orale. Le batash. Ba ha bona mra. Le batash. O ka mo. Meti. O ka mo. Mo tia tsamaya selemong se. Wa nye. Wetsa. Wa nyela mo tia tsamaya selemong. Wa nyela. Wa nyela. O tshwantsa tsamaya. Wa tsamaya. Yona ntho le nna ke le lona nyela. 1 ha tlatsa. Ha tlatsa. 1 ntsha. Ntsha ntho le mketseng yona. Ke nyamno. Fa. Ere ke a le bomrana Jesu. Ere ke re ke a rona. Ya kwa jwale. Re a hae. Le a tsamaya. Le a tsamaya ntato. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Tulo. One, 2, 3, 4, 5. Kupa hlap matso and then ke kwale kereke. Sa di break. Le khotlile. Le khotlile. Di break. Sa di break ka mo tlo Robert. Go khotlile. Le khotlile. Le khotlile le ba kae? Go khotlile. Le ba kae? Ga le 6 hape. Le khotlile. Eya. Le ba tla kgetwela. Ga tla bophelo ba hae hona jwa. Le bisa ka bophelo ba hae. Ga batla shwe. Ke itse ke batla theohele a nyalwe. Ha, a se motho wa thobela no le no he. Yena. A se motho wa thobela no. Nix. Le kwetse. Wa itlama. Le monne wa ntse bua le nna ntse za love you baby ha ke tsebe le tla. O itlhantsha fe. Wa re tsebe? Ke le tsebe. Oho. Le dula kae? Re dula go bele. Le dula Ruvele. Le baloi ba kotsi. Ha jo. Ha nna ke hlotse ska ke hlotse bo mojaji nna bo mojaji ke ba hlotse ke hlotse molo ya moholo ha moholo a ke ntseng difaya ke ntseng sephika ke ra khadi wa hae ke ra khadi wa hae so re hlotse batho ke ba ruti batho ntse ba ke ba ha monate jwang ke ba hlotse ke ba hlotse ha bona nketsa nix le wena o nketsa nix wena ha hle wa ikamela ka o tloa kwa tla mo o senya tšhelete a tlela wena sure no ka tontsha 500
ba mo hlapisa ba e nkile a o ne se ntho ba e entseng ba mo hlapisitse fela ba nkile 500 o hlapiswe kae o na le ntatana ile ho yena ba mo isitse ntate mo mo ba buise mo ke batho ba buang le bona moirana ntate o gale ke e sebeditse thothofetse ngwana o maleng teng ke sona ka morara tlo ho nna ba mo ise somewhere ke tlo mo phatsa ngwaneo o tlo mphatsa nene bosiu kapa motshehare o tlo ya go vele no ka di 6 ke tlo mo phatsa bosiu kapa motshehare motshehare ke tlo mo phatsa ngwaneo o tlo mo phatsa jwang motshehare o tla bona le setse qoqelana ke qoqele wena ke motho a ratang ho bua wa qoqa le mme wa hae ba fitla sa nthati kwana le kwana le kwana le kwana nna ke a tseba ke tlo etsang kwa le yena mme wa hae wa kula wa kwalana maoto a go goetsang ke nna jalo tlo mo phatsa jwang hantle o tlo mo kopa o tlo mo jwetsa hore o bona ntho ho yena atle ke tse mokudu itlisa ngaka ke go ntse ba ke le ngaka o ntse ba ke le ngaka ke tse mokudu itlisa ngakeng and ha nka mo phatsa fedile ka ngwaneo so ka moraro ke mo rapelle last week le mo ise o ntate o mong kapa o ile pele o ntate eo o ile pele ho ntate eo ntate wena maleng teng o ikana go mose a metsa nix a batla mo jalo re nna wa ntseba o tseba November a ke mo tsebe mare we ba nna na pele nna le wena ga tsebana ke kopa se ka la fa batho ba tlo no ngwana hao ha bontate wa hae ene ke tlo etsa shoba mollele ke ngwane o mo le batla mo destroy a monate jwang nna ke malagato Sikhosana Kaputa ya ka di wena wa thowela security sa hae mane sa dileng contract teng ke mo lokolla le ngwana hae ne ke mo tlamme ke mo tlamolla re ni tsa o tsamaye wena ni tsa o tsamaye o batla mpontsha wena o ma lo go bontsha saraki tsong o tla tsamaya puta ntsa ga mmorsa moloi puta molokole ntsantsho go le mo mmeleng wa hae lokola monna hae o nwa dipidisi tsa high blood no ke nna mo kentseng high blood ntshe metsi no high blood hao modimo ka fa are ai sa Saranzo. Let's andate. Kaspit. Hai twele. Le HIV. Le mo kentse yona jwa. Jwang bosibu jwang bosiu a bo ba di tsele ntho ya gole intsha itse ya lona metsi ya mang motho ba ka kira na ba mo tseba ngwana yo wa mo tseba ka mo contact leng ka teng wena no o bohlale ntsha itse ya lona Nsang itse ya lona nsang high blood ya lona ka speed le ntsi molokolo na go tsaba
Ha ona le mollo ile ya le November ngwana wa theohela. Kadi kai. What away? Ha theohela. Na ha theohela. Ha theohela. Ikotin. Nna ke le tshabe mames. Ha e ba no tlo tse ba ruti. Ha ke ba ruti ba. O tswile. Kubai. Putanto salon. Linseli kuto salon. Linseli kuto salon. Samaya. Kubai. Limbenya ilinsisi. Ambe. Ausi. Tumela. How so choruna li high blood u di sikisi. O bone batho ba kae hona? Rakgadi wa ka fela ke Bone rakgadi wa. O ya teng ka la bokae? Ka di 6. O itse o tla. o itse O itse o lo etsa. o itse e tla tlo hlapisa. Wa ya lo wena. A ne ke sa tlo ya. Ona o emetse na re tlo phatsa. Ona di treatment tse ngata ne. A ona ntho tseno kaofela. Ntho tsona na le yona HIV a ona yona. Le high blood. O no tseba o le HIV positive. Di phaka di bidisi tsa teng ntate mo. Phaka di bidisi tsa teng. O di dikefe tse lo stofosa se tse wena. Stofosa se tse. Mpe Red Bull ntho Creptizer. Ba o kentse yona bosiu robetse. Ba o kentse itse ke yena motho. Ha ba qetile ba o kentse le high blood. O robetsa ha ona AIDS. In short, the reason why ke bua ka yona public it is because ha ona yona. Ha ona yona. Ha ona yona utlwa. Ha ona yona. Rakgadi wa hore o kentse yona and then aba qetile o kentse le high blood. Moyola ke hlatswa madi a hae ka Creptizer ka lebitso la Jesu. Sapela morena Jesu matsong. Okay. Now, Hundi kumbu lengozi yami. Hundi kumbu lengozi yami. Petros o re morena Jesu bua le nna mme ke tla tswa ka ra mathata. Morena Jesu bua le Petros o re tswa ka ra sekepe se o frustrata. E be re Bible ha Petros a qeta ho tswa a ntse a tsamaya hodima metsi ya ba ho tswa moya o mong o ile wa tshosa Jesu, o ile wa tshosa Petros. Batho bohle ba sa neheleng ba sa ntsheng boshume ka baka la mathata le wa bonang pela lona. Mathata no Satana wa tlise o tlo le tshosa gore le se la etsa lentho la ntate Modimo. Kaofela
don't care where it's along. I don't care where it's along. But Butata Bono both Tibela waits and the Tulanda Timudim, Satan would eat the purposely. And go get a shot of an abaca to my character for nothing. The Tabella change the Udimulitlas. But Pilo Bangman and Timudimus will be the reasonable ways. But Pilo Band, one under Timudim, once so little that Timudim Pilo about to be with the reasonable ways. Ohana. And Butata Balunaba Nabaka Kuri Bato Nehela, Lebato Kupa permission of Satan or Rate as well, Rene Pascara as well. And that is why it would listen here. And Oba West, every day Oba West. Mudimu Sir Bonam Sadiano, Mahobar Rekela, Tile, you have 23,000. Kana was about Babar nor to Tibela Netus can Sabushim about 600. Because 610 is a local level, the tile is a how. That they come out, but we buy some need to answer Chele to Maraska and sound that them I insay somewhere free. Babaka about the team one about Santana Ali Twere. And Ghana was telling Alma Tat, Adi Chele telling Alma Tata. The very matter the Kereke Banabaka, Cassie until the fifth stage in South Satan, Kitoli Italian to Lanta Timudi. Kana Kotsakanna, Naked Jota, but Kirsamoka di Machelti on the head. Can I give out just some money, Samoka di Machelet, and give? Aseka matata chele te basalon. Ene matata na kafela una libo iwane bo mudimo bo mushola. Matata na kafela Ronaldo na una libo iwane bo shola ntate mudimo. Libo iwane. Thank you, Dad. God bless you. Thank you. How na libo iwane.